inverse trigonometric function gi ani super part oina tawgadui se ngarang phoda tawgri se koina inverse trigonometric function gi principal value puthokpagi matang khara tawkre ani super part sina inverse trigonometric function sida laiba property singi maramna daina doini masigi sidi khoigi yengiba kangbu su adom dom gi lerek sindo dum hangdokpiro maramdi lecta yauriba khoigi jiki property singigi proof su he hangi aduna proof si khoigi lecta already pithopasu yawi pidabsu yawi adu yengse dum piramagana pibada dum yengo maduga manai hariba singduna adum nakhoi myam yengminasi hojik yengse ahan bada property oina lairise aisu ler paikhatke lairisi man haisi property number 1 da sin inverse da 1 by x haibase cos inverse x ka manai haiba hai hafetang ithoki ko ahan bagi ahum se inverse ki matang laktringai da khona na khangi se sin gi reciprocal se cos ni cos reciprocal na sin ko dagi sorry sin gi ai honor male cos se kai ga daw ekhona hana already khangi ba posi inverse ki matang laktringai da sin gi reciprocal se cosec ni cosec ki reciprocal na sec ni tan gi reciprocal na cot ni madu mayam duna khoigi inverse ki matang laktringai gi wari ne ba hojik si laktu sina inverse haiba posi lakra kan di concept pudi adum mane tawbatabu magina sin inverse ki reciprocal hairoi ba sin inverse ta manung lai ba angle se angle oigera some value oigera value oidini ko angle na tre ko sidia masigi value sigi reciprocal se masi hek the 1 by x terem base x hek onthok khibda reciprocal hek onthok khibda sin inverse na cosec on gani haibani cos inverse na sec on gani haibani duga tan inverse na cot inverse on gani haina concept ti adum mane reciprocal gi matang ni masida na khoi gi lerikta sin inverse 1 by x sita but cd noi lerikta pirame hoji ani si adum manare hairami adu yengse manare hairami ani si bang dama tawrage adugi hotpagi method se lona samane man harise ahum subasi dum tawrage yengse ahum subasi da man harise let tan inverse 1 by x equal to and y hai lawrage smile adu eragadi this implies 1 by x le ore tan sina sum sakhibada tan y on gani haibani smile chibodi yai aina smile tawre reciprocal lawre hosi ani si reciprocal lawre seba adudi reciprocal law matamda sumgina x on grani sumgina 10 gi reciprocal se ko ni haina class 10 da tamgre ba koi already hana odoi ragadi koina si reciprocal law di ka lakrani cot y hauji amo live step se thangdok thangjin tawba reciprocal law bu khaktane ko koin tawrise next ta sigi cos se masum dum pura di spine dum iragi ko cos se sum dum pura di cos se inverse 1 grani aduga x le sum nakandana equal to y lakrani sigi mong sida muk tare ba adudi ekoi ngasai gi makok sida mu yengsiba y se kana ga manai haina logi bada tan inverse 1 by x ka manai lobune ba adu ragadi hojik se cot inverse x se mana y tai hairambani adudi y di kana ga manai haba tan inverse 1 by kana ga x sigi aina saliba step matang 1 2 3 4 5 ya sum cos ki matang proof to su samana satha dum tarakani basmain adune mana similarly process wore directna ahan bigi si yarom ya smain tawraga sigi proof masama hape khangbi se mathangi ani subu property mu naina se hojik ani subu property da mana harisi inverse ta kai gumba manungi value sida minus laagadi minus to loin mapan tholakani habani adudi aikoina tamisi taruk laibagi manungda ahum kana sin ne cosec ne tan makoi ahum sidi kedawba minus ni mapan tholakani habane yare ko horen lemhori ba ahum duna kamai tawdino habduna ahum subagi oidine duna sigi proof se roman 1 gi de pirame makoi gi directa samani 2 su mane 3 su proof tawbagi niyom se dum mane yengse kamai tawgi habado adum akoi 2 oigra ama hekta khansi yai akoi 3 khalasu yai ahum subasi khalasu yai yengse kamai tawgi ahum subasi mana harise
sida minus ama wale ko let cosec inverse minus x y smile lower hujiki mamang idu pe manai ko hujik cosec sum sakradi minus x le hore cosec y on gre sibodian yare ko koina sigi minus a sum da pugradi sum da minus y grani ke sukai de go minus 3 putok is equal to 1 da pu ke sukai de maduna x equal to 3 purgadi minus cosec y sibodi yare ko akoina akoi class 11 da su dum yaubani sidi inverse oidre si matang sidi inverse nati si matang di normal do ni inverse ki wari kemti yaude si matang sida yare ko sa sin function se koina odd function gaina akoi gi class 11 da even function odd function gain do buda cos sina odd function ni sin sina cos sina even function ni sin sina odd function ni gaina yaubani odd function haibadi minus mangoi haibani minus on thorokani haibani yare ko sin da leiba do minus kana su leiba cosec to su leiba adu di nyama leina drasu ko khone kamai lakpe haiba se x equal to haibadi minus mangoi haibana dra minus manung jangi be haibani minus sibu yare ko angani ko adu erkadi si cosec sum dom pura se ei ongra cosec inverse kana x yare ko sibu ba sum da kana le hore equal to kana minus y le hore adu erkadi cosec inverse x akoi gi y se sida mo yengse y se kana logi akoina cosec inverse minus x laweba adu di y se gi mohota akoina aina sinjileba adu ergadi masi sinatra ba sida akoina proof to do ise masi shoigre last step si minus 1 walam sida adu minus se si minus shom da lakoi wari da si je shom da minus kari cosec inverse x है cosec inverse का नागा minus s का यार ना से आई बदी सिगी minus से सीधी आउ दे minus से मसाले जरे बस minus सीधी y सिगी मोटा सिगी थम बने बा यार को से अदु सी minus से मो को दम प्रोक पा सोम दो प्रोक बने अदु दी सिगी बने रे दु यार ना से ठीक है हौजिकी ngасai gi han bagi sin ne cosec ne tan ne मखोय रूम ददी minus तो के दवा पान थोले यारे को अदुगा हौजिकी लाइबा cos का sec का cot का दना minus लागता रगदी मदुगी minus तो मांगहन गे हरकदी कनादगी खाइदो एबा पाई दे खाइदो एबा यारे को से फॉर्मूला फाबगी नियम ददी अहुम हम पाब तारे को आहान बे हम दना minus थोल एबम खंग तारे हिसु minus पुदि थोलै थोलक्त्रा कनादे खाइदोगा पाई दे खाइदो थोलै एबा यारे को से मसिगी प्रूफ से रोमान 1 की प्रूफ पुदि नो यावजरे अदु येंसे 2 रा 3 रा कोइ 2 3 दम तौरे 2 मुक तौरे येंसे को सिदा सु सब माने कोइना let रोमान सिगी अनि सुबगी ने कोइ तौरिजा sec inverse minus x है equal to क्या लौरेबा y यारे को दसाइ मा थांदो वसे दु minus x ले हौरे को equal to क्या सखरने से sec कना y सिबो दम नॉर्मल ने को minus मु पुरा से है पनि next step ता दुदी x equal to क्या लाए से minus कना sec y sec की मतंग दे सि खतंग खंगा लोरेबा कोइना x equal to sec की मतंग दे minus से मखन गे तारगा दे कोइना sec हरगा pi minus कना y pi दे खाइदो एबा pi सिबु 180 ने हाइदाइने pi दगी minus खरा खाइदो खिबसि कइनेबा कोइगे second quadrant है नत्रा second quadrant दा sec की नेगेटिव ओइ दाइने second quadrant से नेगेटिव ओइ बनेबा sec से एगो से ngасai की अइना मै यमबदो अदा बेस तौरसु कसु काइदे फॉर्मुला ओइन फारसु कसु काइदेबा एगो से तसेंबदि sec ना minus ओरे सि जगह अनि सिनेबा एगो से अदबो सि जगह सिदि inverse की मतंग दा कोइ नैना देबा नैना ब्रने अको inverse की हाइबा पोस्ट सिदि सि मते की याउदेबा याउदे को अदुना कना ताहाना होना बखोना second quadrant ताहाना होना बदा कना तौरेबा pi minus y अइना मसिगी minus से मनंग डायरेक्शन उरगदी minus y हाइदि फाइला ओइद्रा minus y
sum angle si sum lay ra ne ba minus y si sum da la kra ga di karamba quadrant hai no si bo 4 quadrant na ma di negative oi bra ne oi de ba yare ko se aduna kana de khai doi ne ba pi de khai doi ne ba si step si khakta ne hojik ki do khenya ri si yare ko se adui matung da sec si sum dum pura ni kya ta re ba se sec inverse x se kya ta re pi minus kya y chumi ko sec inverse khoi je chumi chum adu ra ga di implies sec inverse x equal to pi minus y di kana ne ba sec inverse kana minus x adu di akoina sigi mong da pa sigi ani subari mong da i se ta ga di sec se sum da pura se aduga sec inverse minus yaw ba se sum da pura se aduga yaw da se sum chakra se ba sama lai dana adu ra ga di implies si sum da pura di kai on ga se sec inverse minus x equal to pi minus sec inverse kya rakhani x sumain to ga proof taw ga da yare ko sa mane ahum su bu si to mana proof taw doini yare ko sima se sida mu yeng mari su bu sina akoina masi so akoi gi class 10 gi da haipetang yawre sin square theta plus cos square theta equal to kya da ba 1 da ba kaina adi sin ge cos ko pa kan da 1 da ba yawi ko madu ka haipet manaba madu mak ne haiba natti ko haipet manaba formula ni sin inverse x ka cos inverse x ka plus to lagati kya ta ne ba pi by 2 ai 90 hai samana na homsi direct ta han bagi si yaro me pro ate de similarly haram yeng si kamai na manai no ko ani si mangama khalas dai ko sa yo kamana batura ama tawsila se ko ti tawsila si ani si manung da ma law se ba let's see man ban to se du ni ko loi samanai ko ani si manung da let tawra se 10 inverse x equal to kya law re ba y yare ko sidagi x puthok ke hayadi kya tare ba se 10 kana 10y chubodi yare ko ebdi akoina sida formula sida pam mi si kai pamba 10 leiradi akoina proof to dis kana yaudi ne ba code yaudi ne ba he ko se code si lakhan na ba hona du ne ba si gi formula si sagat pa matam sida the code si lakhan bagi lambi si kamain le hai ba si le ba 10 di kana onmum sangya code onmum sangya ba he ko se akoina 10 da le ba angle se masina 90 dagi hek khaido adi kari ole hai complementary pair kain tambadu ne class 10 da tamne ko 90 dagi bu khaido kradi 10 si kai on doi ba cos on doi ne ba sin ne kai on doi ba cos on doi ne ba sec ne kai on doi ba cosec 90 de khaido adi yai ko se aduna sigi step si kamai lak pi ai ba x equal to hairaga si kana dong thok pa cos on gra ne ba karama matam da y si kana di khaidok pa 90 dagi 90 hai ne ko pi by 2 di khaido e ba yare ko sima adudi ko sigi cos si sung dong pura se ba yai dana the cos inverse kai la khani x la khani yai ko adu ga di implies cos inverse x equal to pi by 2 minus kya le hore y adudi sigi y si sung dana pura yai ko se adudi kamai la ani cos inverse x plus y equal to kya pi by 2 yai ko se akoi y hi si law le ko sai na yani ko se the y gi mo to kya tham se ba 10 inverse tham se ba do ta ga di cos inverse x plus kya la se 10 inverse x equal to kya ta re ba pi by 2 sigi same process ta le mo ri bani si ahan badi pitho me man yare ko se smana proof to ba ya do ne yare ko se hauji mari suba ya leire manga suba se ai proof to roi ke maramdi manga suba gi proof to bagi mong se hore akoi exercise ta ama yauri ba maduda madugi mong du mane ya masigi pa manga suba formula sigi proof to bagi trick masa ama le ya yai ko se masigi trick si kari no haibado hore exercise to su yaura ne ba yai ko se mana formula ahum khak yawi formula yauri ba ahum se ihan han basi proof to raga ani suba ga ahum suba du makha da y adu replace to hai mana replace to har singdum to silo dum tarakani jadi yam lai formula ni manga suba si hore jaro kini exercise ta adu ta ge ko manga suba se next taruk suba da mu yeng se taruk suba da le ba taruk suba si loina pitho male taruk suba si roman number 3 khak 1 su period 2 su period 3 je dare 1 ga 2 ga yengo adum ai sum yeng ba dum gyan sai khai tori mo si loina process sa ma bani
ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯃꯥꯟ ꯃꯕꯥꯁꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ 2ꯁꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ 3 ꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯆꯔꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ 1 2 3 4 5 ꯇꯔꯨꯛꯈꯛ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯇꯔꯨꯛꯈꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯇ ꯍꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯀꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯗꯦꯕ ꯆꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯒꯤ ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯤꯛꯁꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ cos twice x ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ sin twice x ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ tan twice x ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ sin thrice x ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ twice x thrice x ꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 11ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ twice x thrice x ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯇ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯨꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗ ꯍꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗꯨꯗ ꯍꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯔꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯔꯥꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯇꯝꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯇꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ PDF ꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯃꯗꯨ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ 11ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛꯈꯛ ꯇꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯁꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯁꯦꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤ ꯍꯣꯠꯄꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟꯚꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ thrice x plus 4x cube ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ x ꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯅ ꯊꯤꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯊꯣꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ sin 3x ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ sin 3x ꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 3 sin x plus 4 sin cube x ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯅꯈꯣꯏ x ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ sin ꯍꯦꯛ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗ x ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯩ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ sin ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ 3 ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ sin x ꯌꯥꯔꯦꯀꯣꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ 3 ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯦꯁꯦꯕ sin x ꯌꯥꯔꯦꯀꯣꯁꯦ minus 4 ꯀꯅꯥ sin cube x ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯣ x ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ x ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯅꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ sin ꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤ ꯇꯥꯛ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯤꯀꯣ
yo si 3 sin x minus kya 4 sin cube x haiba formula si lakpa ngamdra ngame ko adu ra ga di s ki mo ta kana silane ba sin silane ba akhoi khop pa smai ho to ri ba let ke do se ba x equal to kana sin theta x haiba di yadra men theta na da lok si le ba yare ko se adu ra ga di kari mam gi sin theta loino hangak tu ne ba question jina kari mam gi sin theta hekta lo ya bra ne hang oidra wang se madu gi wang gi pa khum pi ne ba ne ba ne sta I thoi kari mam gi aina sin sin kari gi mam gi cos sin dri ba kari mam gi tan sin dri ba aina cos sin matam da tan sin matam da formula tholok te ba mana ba yai ko se sin sin matam da de si go formula am khak le ba yai ko se masi hek lawar matung da aina lawri ba hai tare ko sida khoina theta si puthom se ba theta putho pai sin som la di kai ole hai se sin inverse kana x and 1 grab si bodi ai ko hojik se khoina right hand side hot pahur se ko right ti ho se habni ko right hand side ta han hari se kai haba sin inverse 3x minus kya 4x cube adu di x gi mota sin theta law grab ne na hojik x gi mota kana sin je ba sin theta sil se ba yari ko adu ra ga di sin inverse 3 ela se sin theta minus 4 kana sin cube theta smai la ko ngame ko sibu yari ko equal to sin inverse sidi kya tare ba ji formula do sin kana 3 theta injection ne ba sibu yari ko hauji na khogi formula marak tadi noi gi lek ta yari ba formula sing ji gi marak tadi yarom dre smai to formula am khale ba sin inverse sin x equal to kya tare ba x tai hai na formula am khale ba yai ko sa matam pun mak ta tani hai ba nati x si kada wai da yaw du na hai bum de le koi nakan de le x na kana da yaw kan ne ba minus pi by 2 de ho ga ka da pi by 2 pho da yaw kan da ni ga na formula am khale yengi ba kangbu na su madigi formula da gi te ke da mot ke war no ai na hoji hai gi ba description da yaw kan ne hai ba ke gi pdf ki link ma pira kan ne hai ba do madu da loina yaw ra ba ne si masi formula sing si gare ko sa hai ba di masi da sigi x ti kadai da yaw ba or yaw da ba loina to kro masi ke da thiru no ai koi gi di formula oina sa se ba inverse hai ba siga inverse not ba siga hek thangna la ga di cancel sa khara kana le ho bu ya ba gi x le ho bu ya ba gi condition am di le ya ba formula am di le si khang ya ba hoi x gi yo ba form sa na yaw ga dam ni hai ba ji yang se masi gi formula se sin inverse ka sin ga x am la ga kana di asi ka ta ne ba x ta ne ba matam si do ne khang ga do se he na asi x ka da yaw du no x yo bom se ne maru wa di x ka da yaw du na hai ba se kem ta khalu no mapan da le ba inverse lai gera adagi mapan da le ba poto adi hore swang tho si ai ba sin ha ga manung ne kai lek pa x sisu kya ta ba x ai ba matam bung to ta ba na te ba x ka dai da yaw phum le ri ba madu yaw phum du ne ba ji thi du ka dai da no si ai ne manung ma pa ne sat ki si na kai da le ba manung da le ba si na kai le ba mapan da le ba x ka dai da yaw bu no yenge hai ta ra ga di mapan da le do mapan da le do madu ge range da yaw ba da ma gi domain range thang ra dai ne koi bo yai ko se mapan da le du kai di yaw ba da ba range da manung da yenge ha ga na manung da le du gi kai di yaw ba da ba domain da yaw ba da ba domain range sare se no class 11 gi du na te ko no class 12 ki horok pa da inverse lak pa ya na ba gi da muk da domain range khra change to ba khra yaw gi dra yaw gi ko madu gi domain range to base to du ba mapan da yenga ga na mapan gi kai di yaw ga dam ne ba range da manung da yenge ha ga na manung gi kai di yaw ga dam ne ba domain da admana maduna na koi na simpa pu matam da kai gu manoi na sin inverse ki se inverse ki matang se domain range si ka gore la se ba kana gi di khang ba inverse not to ba gi di khang ye ba adu da ga di khang o ba mapan da yenga ga na range ma gi range manung da yenga ga na ma gi gari domain madu da yenga ga x ti kada di yaw ga da gi hai lak madu gi su yaw khini exercise hol pu da yaw khin yai ko se hoji ki des mai la adu di sin ga kana ga khre bo je
các khế lâu ni vậy có sẽ kana ta hậu này sẽ equal to kia 3 theta vậy có sẽ adu dia mo makok ta la se ko 3 le 3 na tra ba khoi theta si mane ko theta si kya ne hai sin inverse kana adu di si formula si ta ba ngam ma bra ngame ko smile to ra na sai ge koi na kan gi property number kya su ba 5 su ba vậy có sẽ madu gi 5 to ne si question number 1 gi number 1 example number 3 ko ji question number 2 đây na si sing se smile ro na hot to ne ba si gi mong si da yare ko si ba sina kai de base to ne ba class 11 de yaw formula ma sa myam do noi khang ba ma sang ya ba kana sil la ga formula ta ba ngam ni roman number 2 si ya dui ni si gi method sina dagi roman number 3 ga question number roman number hai re question number 2 hai ba question number 3 question number 4 sina hoji akhoi tam gi ba formula sing do sina dui ne sina mo yare ko se aduna formula sing do nei na ga formula do pa la ga dum sina dum ta jara kani question number 2 ga 3 ga formula do phau si de formula do base to bin yare ko se next question number sida myam ama hotpadi yari samani question number 7 to so sigi mong do hot ka da bu kha leiri question number 7 to so degi question number 8 to so kitang adi question number 8 to di manadre question number 1 5 question number 6 makoi si jo mai taw di ama khanga se ama mo khala yeng se sidi tang ngai ka sui theory gi part yaw da ni exercise ta khara focus taw se yari ko sa yes 5 1 5 5 6 6 windows Hazik question number 6 na hai se sigi value putho si question number 6 ta sidi proof to hai banati si value putho hai ban muni si ko si jo hazik concept to ni x ki jaga sida kana thamba matam da formula am lai ga dagi sine noina khandoi si nei na sini sin tham jini sin han tham jing si ko sin square theta minus 1 lai bro formula lai bro lai te sin square theta minus 1 ai formula lai bro ne lai te cos thamasu cos square minus 1 lai te tan thamasu tan square minus 1 lai te kana da lai sec thambada kya da ba sec square minus 1 kya da 10 adro kauro brane noi ba 1 plus 10 square theta si kya ta ge 6 square theta 1 se sum do pugra di 6 square minus 1 lak pra chap mane 1 plus kana cos ai su kana ta ya ba cos 6 square theta formula ani lai rabne na mathak chi sina dura makha sina dura ba question la ne ba here line ba de khoi thi tu ji ko ai khoi na sin du si bo 1 by hai ga sin du ne ba ya ko se horen 10 inverse hane lai raga sida 10 hai ga something la di ani se cancel chat kren khal laga thamau du ne ba adu di bracket mu si kana la kan pa me ba khoi 10 hai bam la kan pa me ba adu dai mathak chi silure ba ko sec silure khala se ba ya ko se sec silure ga di formula ka la ka ni 10 la ni makha da 10 lai ko 10 gi reciprocal kya ta gra ni cot adu di ka pu ya bi chance lai bra ne lai ti adu kana ho ne sin je ba ko se ko ne sin je asma na thi dui ne ba formula kana sin na dui no ya ko se si khatang hai la lo re ba yeng se adu di ho ju si khang ga bri na kana la wo se ba let x equal to kana cosec theta lo re theta puthom se hai bani ko theta puthok ke di kya ta re se cosec inverse x si bu ya re ko hojik sida sinjila se tan inverse 1 by root over x square minus 1 sinji ko sida equal to tan inverse 1 by root over si kya sile hai ba khoi do cosec square theta kya minus 1 x ki mota cosec sin je hai bane na ya re ko
adudi equal to tan inverse 1 by root over makha se kai ta ba khoi do cot square theta adale re ba yare ko cot square se root lathok khradi kya ta hore ba manung se 1 by kana cot theta by reciprocal di kya ta ba khoi do tan kana theta adi ngai concept tu cancel sa kana ta hoye ba se theta ta hore ba theta di kana ga mane hai sida cosec inverse kana ga x ka noina kay go bas soidana siuna iru le ba kay go se adu su dum kana ta ne ba cosec ta ne ba tawbu bu marak ta process am wale ba duna mo ontu osin kra sangi ba aduna hena lahan ge ta ga di ke do ba formula yam mun ne na bam sangi ba ai la handu si kay no reciprocal kana la handu ne manung da tel la han ba pam bani ka haina go nei na bam sangi kay go se sigi mayong da amaga mu yengsi hojik se smile tawraga question number 9 question number 10 sum loina hot pa yani smile adu pulap hot pa gi chance lai tabne mayam su zum try to biro ngam da ba question yawre adu de dum khoi hai biro o karam khoi amuk naw nam hot lake hojik ki na di khoi gi tongan ba ama khakta ngare masi ta hudraga di pum pha roi adu na question number 16 ga 17 ga tawri se masi hapetang yengsi ba khoi kamai tawge habiro question number 16 da so sigi value putho hai 17 da so 10 sinabani sida khoina hojik tam giba concept to smile ta meba adu raga di sin inverse sin smile ibada ekoi si answer se 2 pi by 3 taradra hangba yadra wa hangje तारोएबा सी ताबा यादेबा करिगिनो हाइबा पोतुनेबा ngasai laktuisi sigi value x si tahange hairagadi x se kadai de yagodone haba mapan de yengagana magi kai de yagodone ba range de yagodone ba manung si de yengagana magi kai de yagodone ba domain de yagodone ba haibadi ekoina khangi se sin inverse de yengagana sin inverse se koina -1 sidagi hauraga kana chaleba minus pi by 2 dagi hauraga kya boba sumaina chatleba koina khangibdo sin gi matangda sin inverse ki range kana no ba minus pi by 2 dagi hauraga pi by 2 nona pi by 2 da haiba nungaiti haragana minus 90 de hauraga kai foba 90 gb gi fogi manung da oiba kanda ne ba kana ta doi ba x aina ta doi sidi kya ne ba 2 pi by kya 3 pi by 3 di kya no 60 60 into 2 di 120 hendo khidra manung da yongam brane ngam da bane answer direct thamba ya deba masi gu masi multiple choose da yam hangal leba multiple choose da yam hangal mene ne asi option da yawam ne ba so da si ekta khumu doi ne ba adu di hauji akoin a han bada masi gi 2 pi by 3 se kana gi manung da yawam sange ba -90 di hauraga 90 pa manung da yawam dam sange ba dai se madu gi process masa amatang hairam draga di question 70 junga 70 ju du mangai smile to doini yai go se sida yengse kamai on thok toino si on thok pagi method pudi noi myam lu banati smile to se sin inverse hairaga sin muning si ko pi yaw ba hek piring khai yam lai ba pi hek yaw ring khai di 180 90 270 na pi di kitang khoi khut khir sange ba pi hai po si yaw ga di ara ga method ani koi haim di se twice pi se 2 ga nakna makha da kana lai 3 2 ga nakna ba 3 ne divide to ya ba si kana no ba 3 na tra 3 ne divide to ya masang di 6 ne ba 6 ti yam lap khre ba 2 ga yang na ba di kana no nakna ri se 3 ne ba yai go se adu ta ga di ai khoi na si thamba matam da muni yeng se ko 2 pi si kai mo to kai tham se ba 3 on thok se ba maram di on thok poi maram si kai ne ba 2 ga nakna ba 3 ne divide to ya ba si kana ne ba 3 oi ba gi ne ba 3 pi si hana di kya le ramba 2 pi le rambe ba 3 pi e gradi kana la thok gradi 2 pi ta hawi pi si me ari ko aduga kya ta ba sida 3 si bodi ari ko
Problem late go. Good. How's Sine. Tongan divide to share. Kaya ko sa. Ado di. Sidi kaya lakane. Pi. Minus kaya lakane siya. Pi by kaya 3. Smile out with that. Shibo yare ko. Last step yung sila daw niya yung sila. Sine inverse. Sine. Muna yung siko. Pi dagi plus minus tau bada. Laijiba trigonometric ratio hong banaide. Aside hanjin haraga leirabo wane bukon. Karam matandu hong yaba pi by 2 gi odd multiple oiragadi. Sine kay doon ba cos na sine 10 na cos onthong onsin tawgidoineba. Tawbotobu pi natraga pi gi multiple khuding makta plus minus pu tawragadi sine leirambase dum kana oi leyeba sine ona dum leyeba hong banaideba. Kadai da khaktan khenai heba angle do karamba quadrant ta doino magi sine do minus oigadra plus oigadra haibu khaktaneba khena doise yare ko se adu eragadi pi dagi plus minus tawrabanena sigi sine se dum kai oileneba sine han dum leyaneba adu ga kya thamdoi ba pi by kya 3 lotion ba yadri go masigi angle se kada ya tai hede pe yengam se ba yo pi chale ko minus pi minus tawre khara sida taraba second quadrant oirabra second quadrant da sine se positive oibra negative oibra positive oi aduna masamak tareba hojikti pi by 3 hariba pose kanagi marakta leireba minus pi by 2 degi horoga kya phu manungda pi by 2 bunung leireba 60 degree ne base yare ko se adudi makoi ni cancel chatpa yara bro jite yare ko kya tare answer se pi by kya 3 sumai toraga option do suma yorongane sisu yorongane sina maning da bigal level option ji udana bhai dare si hekte electrine ba boy da hekta kangna banati go sin inverse sin x leram hekte x ta banati go x du kada di yaw gadam ne ba mapangi de yengagana mapangi kanada range da manung gi de yengagana manung haidi si mapangi inverse yawi haibani go manung na kari inverse yaw de ba magi kai da le yengada ba domain de yengada ba madu de hek yawram ba mapangi range yaro maba manungi kai yaro maba domain de he yaro maba cancel chakra kana ta hobi ai ba x ai po che ta hobi ai ba aduna masigi x kada de yawi ka haina formula de myam pi bane baina simpha pura ga leiro no ba noi gi kana khatan khangalo re ba sin gi domain range kana no sin inverse gi domain range kana no madu khatan simpha pura pha du so leiro po ne madu yai go se madu to simpha puro mapan gi da range manungi da domain masida ga simpha puro adu re di noi na khudi mak lo ne hot pangam ne ba asi je question am kha kirati 17 da su masi mak pa do ne ba ada aina haro process mak no question ba 17 da try tawra ga yengo ta ba na traga ta do ba do yeng se ba yai go se si pha su puru no ba kem ba yai go se smai tawra ga masi gi khoi gi trigonometry gi inverse trigonometric function gi ani su part hai tare masi na ro ba pass oi do ni odra mathang da khoi gi chapter 3 gi koi mayam ngaraga lebiro kai gumba exercise ki sarukta holening ba yawraga su mayam sum comment pibiro mayam na pirakpa comment du khaktan comment de pirakpa question du khaktan hotoini mayam na comment pirak ragadi madu question du koi exercise poster roi mayam na holening ba leiragadi comment dum pibiro aduga koi angam bi thak ta koi exercise thaki oiba mayam na pibiro question du gi oiba hot pangam na ba koi hona jarake thank you